Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose ngikhuluma naye ngokusebenza bakithi ngiqhamuka laphaya Pietermaritzburg eMaqonqo ngokusebenza. Ngiyabona ke bakithi nepage lethu liyakhula nje ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga kakhulu kubalandeli nalaba abasubscribeayo. Ngizocela nje ukuthi inkosi yami oqalayo ukulibona leli page lethu namhlanje ukuthi enene naye asubscribe ukuze sizokwazi ukuthi noma kuzokwazi ukuthi enene mangabe kukhona ivideo esithe sayiqopha izokwazi ukuthi enene ebesishesha ifinyelela naye kuyena kuloyo naye ozobiqala ukuthi enene abone leli page lethu namhlanje. So namhlanje bakithi ngithe nje ake ngizokhuluma nani noma ngizoxoxa kabanzi ngokuthi enene kubaluleke kangakanani ukuthi enene umsebenzi ekungabe uzokwenza umsebenzi ekhaya usheshe ubike. Ayikho into ebaluleke njenganaleyo. Mangisho njalo ngishiswa yini na ngishiswa ukuthi akulunganga ukuthi enene uthi mengabe uzokwenza umsebenzi noma ngabe umsebenzi uzobuwenza ngaziphi izilwane, ngabe izinkukhu, ngabe imbuzi, ngabe inkomo, kodwa kuhle ukuthi umsebenzi usheshe ubike kuqala. Ubikela bani na? Ubikela bona phela abantu abadala ngoba phela umsebenzi usukuwenza uzobika kubona abantu abadala, uzokhuluma yonke into futhi uzoxoxa yonke into kubantu abadala. Awukwazi ukuthi enene ungafike uhlele yonke into ukuthi wena ufuna ukwenza umsebenzi noma ngabe owaluphi uhlobo lo msebenzi. Mangabe ufuna ukwenza lo msebenzi uhlele uzuhlangana umsebenzi ucha iyaphuma inkomo manje iyaphuma imbuzi sekwanele zonke izinto ziright wenza umsebenzi kushaye usuku ngoba phela usuhlele ne-date kushaye usuku lokuthi wena usufuna ukwenza lo msebenzi lo ozowenza bese uyathatha mhlawumbe lezo mbuzi usushisa impepho nayo imbuzi emsamo namanazi inkukhu emsamo. Angithi uyabona ukuthi wena uhlele yonke lento wahlela ngaphandle kokubikela abantu abadala ukuthi wena enene kunomsebenzi okanjena ozowenza la ekhaya. Angithi yabo iloko la ngifuna ukuyihlaba khona ukuthi kuhle ukuthi enene noma kubalekile ukuthi makukhona umsebenzi ozowenza ozodinga ukuthi ngempela uthinta impepho emsamo wenzela noma abantu abadala, kubalekile ukuthi into yakho usheshe uyibike. Ungaqhamuka abantu abadala usubathi bhunga embuzi nje emsamo esithubeni noma bhunga embuzi emsamo noma ngenkukhu noma ngabe vele ngesikhathi wena uhlela into ukuthi khona into ozenza vele basuke bezwa nabo, kodwa kuhle ukuthi nabo ubazise. Angithi yabo ngenza umzekeliso nje okokuqala futhi noma ngithi nje futhi lapho kusiza khona kakhulu. Yabona into yakho noma ngathiwa ayakahlangani imali ayakahlangani ukuthi enene ufuna ukwenza umsebenzi sheshe babikela abantu abadala ukuthi abantu abadala kunesifiso esikanje kunomsebenzi engidinga ukwenza la ekhaya ngiwenzele nina, ngicela ukuthi ningiphe amasenti ukuthi ngikwazi ukuthi enene nginenzele. Angithi yabo lapho kuzosiza wena ukuthi enene lento ihlanganisayo izama ukuthi yenzeke kalula nabo balekelele ngoba abantu abangasekho abanye abafani abanye uthi uhlela into bathule ngamabomu bangafuni ukusiza ekutheni izinto zisheshe ihlangane ngesizathu sokuthi wena awubatshelile bathi akasitsheli lutho indaba sozotatazela ukuthi simsize ukuthi lento yenzeke ngoba phela befuna nathi silekelele funa makasibikele. Angithi yabona uthola ukuthi mhlawumbe ufuna ukwenza umsebenzi ngoJuni kuyabe usuyahlehlisa yini awubabikeli abantu ozobenzela umsebenzi ukuze bezokwazi nabo ukulekelela ekutheni lento efunakala yenzeke izokwazi ukuthi iyenzeke. Cela abanini bomsebenzi bakulekelele ilapho la ngifuna ukuya khona. Cela abantu bomsebenzi ukuthi enene bakulekelele entweni ofuna ukuyenza kuqala usacela lapho. Mangabe kuphinda futhi siyekutheni into isihlangene ngendlela yokuthi okay nje bade ngisho ukuthi okay imbuzi isihlangene noma inkomo isihlangene usukhiphe ne-date yokuthi lo mcimbi wena ufisa ukuthi enene uwenze nini. Kuhle ukuthi noma ngabe isonto liqala noma ngabe 2 weeks before ngoba phela vele date usuke suwazi ukuthi iluphi usuku wena ozokwenza kanjani shisa impepho
ubabikele ukuthi ngosuku oluthize la ekhaya kuzoba khona umcimbi okanje uhlale phansi ndunabe uxoxe indaba ubaxoxele ukuthi kuzokwenzeka kanje ngosuku oluthize. Ngaleso sikhathi wena ngokwenza ngakho kanjalo usuke ubasiza nabantu abadala ukuthi bakwazi ukumemana bonke, kwazi ukuthi ngosuku lomcimbi babe khona, umoshisa impepho yonke into ivume, yonke into iyenzeka ngoba manje usheshe wababikela bona bayabaza abantu ababedlelana nabo. Angithi wena bakwazi ukuthi bayobabiza babameme ukuthi hayibo nongezwanga ukuthi hayi ngoba phela khona osezulu ukuthi hayibo nanga umntwana ubekhuluma nathi ngosuku oluthize uzobe kwenziwa ukuthi ngosuku oluthize kuzobe kwenziwa ukuthi ngoba kwesinye isikhathi ubesana uhlela into uqhamuka usuthi wena bhunga embuzi uthola ukuthi sekukhona abazofika umcimbi usudlulile ekhaya ngoba into awusheshanga wayibika kubona, wabanikeza isikhathi sokuthi bakwazi nabo ukumemana ukuze bakwazi ukuphelela entweni yakho. Angithi yabona futhi kwesinye isikhathi ke uthole ukuthi yabona ukushesha kwakho ubike umsebenzi ukuthi uqala ukubika ukuthi wena ucabanga ukwenza umsebenzi othize ucela amandla kuona, noma usuku watholile amandla usapho uyabatshela ke manje ukuthi umsebenzi othize ngizowenza ngosuku othize. Wena ngokubabikela kwakho kanjalo abantu abadala uzokusiza ekutheni noma ngabe khona into engalunganga ezokwenzeka ngokwenza kwakho lowo msebenzi, bazozama ukuthi into basheshe bakuvezele yona ukuthi lo msebenzi ofuna ukuwenza thina asiwamukeli. Into yokuqala futhi le balekile nesizayo ngokubika kwakho bazokusheshe into ivele ukuthi lo msebenzi engifuna ukwenza engathi awamukeleke ethongweni, ungaze wenze wena umsebenzi ekhaya kuyabe sekudlula insuku noma sekudlula inyanga sekuphuma isidumbu ekhaya noma sekulimala umuntu ekhaya sekukhona ulaka manje oluvelayo ngoba wemvisana wahlela nje wathatha izinto wazenza manje ngaphandle ukubikela abantu abadala, ngaphandle kokucela kubona ukuthi bakulekelele entweni ozoyenza. Angithi yabo so kuyasiza kakhulu ukuthi into sheshe uyibike emsamo ngoba ibona abazosheshe ngoba ngenze nje ilokhuzana umzekeliso ukuthola ukuthi mhlambe ekhaya ake sithi ufuna ukubuyisa ubaba ekhaya. Mangabe ufuna ukubuyisa ubaba ekhaya angithi vele kuyasiza ukuthi usheshe into yakho uyibike ngoba uzongasheshe wena uyibike into yakho kanti kusazosukuthi uvutwe ubuyisa ubaba ekhaya umkhulu wala ekhaya mhlambe naye akakaze azabuyiswe. Angithi yabona lento ukubika kwakho umsebenzi usheshe izinto zikwazi ukuvela ukuthi cha kube khona ozovela ukuthi nizobuyisa usibani lekhaya ekubeni mina ningakaze nize ningenzele lutho. Angithi yabo kwesinye isikhathi uzobuyisa ubaba lekhaya ubuyise nomkhulu walekhaya nenza umsebenzi niqede emva kwaloko bese kuqhamuka ingozi ezithile noma inkinga ezithize ekhaya. Mangabe senithi niyabheka kubhoka ikhehla lalekhaya ukhokho walekhaya ukuthi akakaze azabuyiswe nalekhaya kodwa sekwazi ukuthi kubuyiswe ingane engaphambi kwakhe. Angithi yabona ingakho ngithi into mengabe uzoyihlela noma mengabe uzokwenza umsebenzi kuhle ukuthi uqaphele yonke into ungenzi ngokuthi uzenzela ngokuthanda kwakho ngoba ayikho into umuntu ayenzayo azenzela ngokuthanda. Ngiyagcizelela futhi kuhle ukuthi umsebenzi uqale ukhulume nabantu abadala. Musu ukukhuluma nabaphilayo kuphela ninihlele into kuphela kodwa ningayikhulumanga kubona. Batsheleni nabo ukuthi nina nifuna ukuhlela ukwenza umsebenzi kanje mase kuhlangene futhi niphinde futhi nibabikele ukuthi ke ngosuku oluthize la ekhaya nizama khona nizokwazi ukugwema inkinga nanokuthi abantu abadala bakwazi ukuthi banivezele mangabe ukuthi mhlambe lo msebenzi eniwenzayo enithi nizowenza mhlambe khona bekumele niqale ngako kuqala kuyimani enza lo msebenzi yabo. Lokho kuzomsiza lapho ukuthi abantu abadala bakwazi ukuthi banimbulele, akwazi ukuthi bangafika nokoyedwa ekhaya bakwazi ukunitshengisa ukuthi cha lo msebenzi engathi uzobe impumelelo, lo msebenzi ozokwenziwa cha akusiwona thina besifisa ukuthi iqala ukuthintwe lapha ya kumanje kufika lo msebenzi. Yilo yonto nje esiza kakhulu iloko nje ngakugqugquzela kakhulu namhlanje ukuthi ngiyacela bakithi umuntu mengabe ezokwenza umsebenzi ekhaya sheshe ubabikele abantu abadala ngoba uvele ibona usukuzobadinga nokuthi ibona futhi usukubenzela lo msebenzi. Awukwazi ukuqala umsebenzi nje usuwenza nje ungakhulumanga
nabantu abadala emsamo. Khuluma umsebenzi usawuhlela, khuluma umsebenzi usuyihlelela idate ukuze uzokwazi ukubona into yakho ukuthi izohamba kahle noma izokwazi ukuhamba kahle, noma khona uzokwazi ukuthola usizo kubanini bomsebenzi ozobe kuyibona obenzela bona umsebenzi. Ngizothanda-ke Nkosi yami namhlanje ukuthi ebese ngiba nje lapho Thokozani.